Svi su ti rekli radi bugarski ako hoćeš zadnjicu, a sve što osjećaš jeste kvadriceps. Pokazat ću ti razloge zašto je to tako i kako to da popraviš. Prva stavka. Koleno koje šeta. Šta to znači? Gledaj kako se povlači unazad pa unaprijed. Unazad pa unaprijed. Koleno treba da je fiksirano, znači hoćemo ugao 90 stepeni za zadnjicu i zato gledamo da je fiksirano. To znači da koleno stoji, kuk ide nazad i naprijed. Koleno stoji, znači ne povlači se unazad sa nama. Druga stavka. Podvijena kalica. Šta to znači? Znači da ne koristiš kuk. Kalica ti se podvija i kad guraš, zapravo ni ne možeš da izguraš iz zadnjice. Treba da izvučeš kuk nazad. Znači kada ideš, razmišljaj kao da radiš rumunsku. Izvlačiš kuk nazad. Ne kalica na unutra. Nazad. Ovo je najčešća greška i ovo je zapravo jedna velika stvar koja može da utiče na to da li zapravo koristiš gluteus i zašto ne raste. Treća stavka jeste izvijanje leđa. Znam da ovo izgleda možda malo lepše, ali izvijena leđa ti nisu prijatelji u slučaju kod treninga. Aktiviraj kor i opet ideš, aktiviraš zadnjicu tako što izvlačiš kuk, ideš gore. Znači ne radiš ovo, aktiviraš kuk. Pola posla rešeno. Stavka 4 jeste opet koleno. Gledaš da kada ideš dole, prvo jeste da ti ne upada koleno, to je ono kao normalno, to znamo, nadam se. Evo, drugo jeste da ga otvoriš, znači uradiš ovo. Otvoriš koleno i na taj način medius i minimus, cela zadnjica ti mnogo više radi. Samo probaj, osjetit ćeš jako veliku razliku. I osnova zapravo da osjetiš gluteus, a ne kvadriceps, jeste da ti koleno uvek bude po 90 stepeni u donjem položaju, znači da ne guraš koleno napred, jer ovdje ti radi kvadriceps, a ovdje već malo bolje izguraš gluteus ili zadnjicu. I također gledaj da nisi previše uspravna, već se blago poveš nazad, to će ti pomoći opet da izvučeš kuk lepše i da kuk, odnosno zadnjica, radi šta treba. Ako ti je potrebna pomoć, možeš se javiti za online coaching na Instagramu.